Yes, ikaze nanone nshuti bakunze bacu hano kuri News Lab TV. Reka mbasuhuze ndetse mbifurize gukomera, mbifurize kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka. Reka nongere mbaha ikaze irambuye cyane muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 11 Werurwe 2026. Impamba y'amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo mu karere ndetse no hakurya y'Inyanja Ngari. Turebera hamwe akantu ku kandi. Reka mbahunzi yobera mbabwira uko byagenze nyuma y'uko M23 irekuye agace ka Kazinga na agace k'ingenzi muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ese byatewe n'iki niki cyatumye M23 iva muri aka gace cyangwa se byagenze bite? Byarisabye kurwana iraneshwa cyangwa se ni reprise strategique? Turaje tubirebera hamwe. FARDC abayigamba kwisubiza aka gace ku buryo budasanzwe ndetse ko bakoresheje imbaraga z'umurengera bazirusha uwo bahanganyiriwe M23. Ubwo ni FARDC ndetse na Wazalendo birumvikana. Turaje tubirebere hamwe mu duce M23 yambuwe. Rero ntabwo ari Kazinga gusa, ni warikari ingabo za Kongo FARDC na Wazalendo zongeye gusya zitanzise zikubita M23 ahitwa Emukole. Turababwira uko byaje kugenda muri urugamba rwa Rimbatura mugabo hano muri Nokivu. Hanyuma rero ikindi tuza kuba twibandaho turanyarukira Uvira turebera hamwe uko situation imeze maginga ya aha Uvira. Haravugwa amakuru akomeye cyane kandi yihutirwa. Ese byifashe bite? Byaba ari urugamba cyangwa se ni impungenge z'umutekano muri kariya gace? Turaje tubirebire hamwe tubive imuzini muzingo muri aya makuru. Hanyuma mu Minembwe naho ibitero bya drone byakomeje byacigikwa mu baturage bahariya by'umwihariko abaturage b'Abanyamulenge. Ni ibitero rero byahitanye abasivile batagira ingano binangiza radio n'ibikorwa remezo. Turaje tubikomozeho. Uviraho ihuro rikomeye riravugwaho amakuru akomeye cyane ndetse turaje tuyarebere hamwe. Irucuru inyeshyamba za Wazalendo na FDLR zikomeje kujujubya abaturage ahitwa Buramba, turabikomozaho. Hanyuma ariko kandi ndabwira ku ruzinduko rwa Perezida Kagame i Paris mu Bufaransa aho yitabiriye inama yiga ku ngufu za nucléaire muri iki gihugu cy'Ubufaransa. Nago tuza kwibanda kuri byinshi ahubwo turarebera hamwe mu by'ukuri ibyaganiriweho hagati ya Perezida Kagame ndetse na Perezida Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa. Ese bagarutse ku kibazo cy'umutekano mu Burasirazuba bwa Kongo? Gumana natwe 5 muri aya makuru, ubane natwe kuva ku munota wa mbere kugera kwa nyuma, uraza kumenya ibyaganiriwe. Hanyuma ariko ndabwira kubitangajwe umuryango wa EAC East African Community nyuma y'uko tariki 7 habaye inama y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango ibera hariya Arusha muri Tanzania. Ni inama yanzuriwemo byinshi bitandukanye yasize Perezida Museveni ahawe inkoni nk'umuyobozi wa EAC, anasaba ibihugu bigize uyu muryango gushyira hamwe. Turaje turebera hamwe aka kanya noneho ubuse bwa EAC ku mirwano ikomeje gusakiranya Kinshasa ndetse n'umutwe wa M23. Turabiva imuzini muzingo. Hanyuma ariko rero turakomoza ku makuru y'ibitangazwa n'igisirikare cy'u Rwanda. General Mubaraka Muganga yongeye kugaragara yemeza ko abasirikari 1000 ba RDF bagwa ku rugamba bapfira umuturage umwe w'umunyarwanda. Muraje mubyumve neza. Ubwo rero bavuga ko RDF yava kwizima mu kurindira umutekano abaturage nibasubiza amerwe mwisaho. Ubwo rero tubonereho no kubwira abifuza ko u Rwanda rukoraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka hatarandurwa impamvu muzi. U Rwanda rwashyizeho izo cyangwa se izo ngamba z'ubwirinzi rwose abo babyifuza reka tubabwire tuti nimusubize amerwe mwisaho. Hanyuma ariko Minisitiri Nduhungirehe akomoza ku muhungu wa Habyarimana yongeye gushimangira ko u Rwanda rudakerensa umubano we na FDLR. Ni FDLR igizwe hanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi. Rero turaje tubikomozeho tubive imuzini muzingo na bimwe mu biri gutangazwa bituma u Rwanda rukomeza gukaza ingamba z'ubwirinzi ndetse rugaragaza impungenge. Murabizi ko Tshisekedi mu ntambara rwana na M23 ngashaka ko nibayinesha afatanyije na FDLR ngo azafasha FDLR gutera u Rwanda no gukora ubutegetsi buriho. Dore kana maze n'iminsi mu myiteguro yo kwakira barimo Kayumba Nyamwasa Faustin hariya Kinshasa kugira ngo n'ubundi baganire ku bijyanye n'umugambi wabo wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Turaje tubikomozeho tubive imuzini muzingo 5 kuri 5. Yes, nongeye kuba ikaze.
reka rero kandi mbibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe hano kuri News Lab TV, ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Reka duhere ku makuru ari kuvugwa kuri tele, ubundi tugaruke turebera hamwe ibiri kuvugwa by'umwihariko umugambi w'uyu muhungu wa Perezida Habyarimana ndetse na FDLR na Tshisekedi ubwe umaze kumenyekana ndetse urasa n'ugiye hanze. Ni ibintu u Rwanda rumaze iminsi rugarukaho cyangwa se ruganiriza amahanga cyangwa se rubwira isi yose, ariko Kinshasa ikabikomeje umurego nayo ubwayo. Ubwo rero turaje turebera hamwe. Biravuga ko uyu muhungu wa Habyarimana ari we Jean-Luc Habyarimana ngashaka kuzaba uyu muyobozi wa FDLR. Murabizi ko amaze iminsi havugwa ko FDLR yamaze no guhindurirwa izina. Turaje tubirebere hamwe. Hanyuma reka duhere ku makuru ari kuvugwa kuri tele ku kibuga cy'imirwano mu bice by'ingenzi bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo mpere i Masisi. Haravugwa amakuru akomeye cyane, ariko tubanze gato mu bice bya Rubaya. I Rubaya hongeye kuba inkangu, ndetse yaje ari inkangu simusiga karahutaka, nyuma y'uko murabizi ko mu gihe kitarenze ukwezi habaye inkangu ebyiri zahitanye abaturage bagera hejuru ya 400 cyangwa se babarirwa hejuru ya 400. Iyi nkangu yabaye ku wa mbere tariki 9 Werurwe. Nahoze mbona video y'ukuntu ibintu byadogereye byacitse, ukuntu inzu zasenyutse, ukuntu imibyare yagiye cyangwa se insina zagiye ziranduka. Ibintu biteye agahinda cyane. Nanaganire n'uriyo atubwira ko rwose cyangwa se ambwira ko biteye impungenge cyane, bitewe n'ukuntu mu by'ukuri Rubaya imaze iminsi ishegeshwa n'ikibazo cy'umutekano, bitewe n'ukuntu mu by'ukuri Rubaya imaze iminsi iberamo cyangwa se igabwaho ibitero karahutaka, bitewe n'ukuntu Rubaya imaze iminsi ivugwamo amakuru y'umutekano muke, n'uburyo igisirikare cya Kongo cyambariye urugamba rwo kwisubiza iyi Rubaya. Bikaba bigaragara neza ko mu by'ukuri atari n'ikibazo cy'amasasu gusa, ahubwo ngo n'inkangu iri kugirira nabi abaturage. Hanyuma ariko bikavugwa neza ko amazu menshi yatwawe n'igitaka cyamanutse, ndetse n'ibintu byari bisigaye mu mazu ngo byangiritse bikomeye, bitewe n'imvura nyinshi yari maze iminsi igwa muri ako gace k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Abaturage muri aka gace rero by'umwihariko kagezweho n'inkangu ngo bahunze bava mu ngo zabo, bihutira guhunga bakimara kubona ibimenyetso by'uko ubutaka bugiye kunyerera cyangwa se kumera nabi gutyo. Ariko kandi nta kindi gikuba wenda bivuga ko ntabwo haramenyekana mu by'ukuri abasize ubuzima muri iyi nkangu, ariko ubirebesheje amaso ni ibintu biteye agahinda cyane. Nahoze mbona rwose hari n'amavideo yagiye acicikana twashyize muri groupe yacu ya WhatsApp. Utabana natwe rero yarahombye cyane. Abari Rubaya mu by'ukuri bari mu buzima bugoye muri no minsi. Hanyuma ku kibuga cy'imirwano rero muri teritwari ya Masisi muri no Kivu havuzwe ikintu cyatunguranye cyane ko M23 yarekuye uduce cyangwa se yasohotse mu duce. Ntabwo yaturekuye ku bushake, ahubwo ngo yarashweho ahitwa Kazinga. Iyi Kazinga yari yafashwe na M23 mu byumweru bibiri bishize, ihirukanye FARDC. Ni Kazinga FARDC yari yafashe yifata n'uduce tw'ingenzi twa Kasenyi n'ahandi turi mu nkengero na hariya za Kibabi nyine turi mu nkengero za Rubaya, ariko M23 iza kubirukana. Ubu Kazinga rero bidasubirwaho yongeye gufatwa na FARDC nyuma y'iyo minsi yose yifashwe n'abarwanyi ba M23. Iyi Kazinga ikaba ifite akamaro kanini mu murenge Oso Banyungu cyangwa se ahari muri teritwari ya Masisi muri Kivu ya ruguru. Ubwo rero kuba Kazinga yongeye kujya mu biganza bya FARDC ngo ni insinzi cyane ikomeye ku ruhande rwa Kinshasa. Nyuma y'ibyumweru bibiri aka gace kari karafashwe n'inyeshyamba za M23, ingabo za Congo FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo zagabye igitero cyatumye basubirana aka gace. Imirwano ikomeye yamaze umunsi wose hakoreshejwe imbunda nini ndetse n'into. Mu masaha y'umugoroba nibwo ngo hatangiye kugaragara ituze ugeranyije n'amasaha yari yabanje, ngo mu gihe aka gace kari mu maboko y'izi nyeshyamba rero kari mu maboko ya M23, ngo abaturage benshi bahunze ingo zabo nk'uko bitangazwa n'abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, ngo bajya kwihisha mu mashyamba. Bakaba rero ngo kwisubiza Kazinga kwabaye nyuma y'iminsi mike. Izi ndwanyi za M23 n'ubundi zirekuye agace ka Bwabo ndetse na Dete n'uduce two mu nkengero za Kazinga. Ni Kazinga ifatwa nk'ahantu h'ingenzi cyane muri Oso Banyungu, bityo kuba ngo yongeye gufatwa n'ingabo za leta biratuma zigira imbaraga mu kugenzura aka gace ka Kivu ya ruguru. Ubwo rero ni ibyo ngibyo. M23 ifata Kazinga ejo bundi. Reka nze wenda mbabwire ukuntu uyu mutwe wari mu nyungu ubwo yigaruriraga agace ka Kazinga.
ndetse n'uburyo rwose ari byiza cyane kuba baharaniye ko kisubiza byaba byiza kurushaho. Iyi Kazinga FARDC yarabanje yifata n'agace kitwa Luke, Kinigi, Mahanga. M23 irakotana irarwana iza kukisubiza. Noneho tuza kubabwira icyo bivuze kugenzura agace ka Kazinga. Niba FARDC yisubije ubugenzuzi bw'uduce twinshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa se M23 niba yahombye aka gace yahombye ibintu byinshi. Iyi Kazinga ubundi M23 yari yayifashe tariki 3 Werurwe ejo bundi rwose, iri muri Masisi. Noneho iyi Kazinga M23 yifata yishe abatagira ingano ku ruhande rwa coalition. Hari na Colonel Ukwishatse, Colonel Ukwishatse wo muri FDLR nibwo yiciwe ahangaha muri imirwano ya Kazinga, nagace gakungaye cyane ku mabuye y'agaciro nyine kari mu nkengero za Rubaya n'ubundi. Amakuru akavuga ko M23 zagafashe ziturutse mu bice bya Ndete ndetse na Gasopo. Ibi bice bya Ndete na Gasopo budakeye kangahe M23 iri kugenzura Kazinga, kandi urumva ko ari byo bateye baturutsemo bajya gufata Kazinga, baje kubirekura. None bamaze kubirekura byari kuwa kabiri, mbere yuko haba imirwano ikomeye yanumvikanyemo ibibunda biremereye, byasize n'ubundi M23 ikomeje kurinda utwo duce. Noneho Kazinga M23 yaje cyangwa se M23 yaje kwisubiza aka gace ka Kazinga. Hari hasanzwe habamo ibirindiro by'ingenzi biherereye muri iyi secteur ya Osobanyungu. Noneho aka gace aho gaherereye nukuvuga ngo gashobora gufungura inzira igana hitwa Buhimba, ni muri groupement ya Walowa Yungu, iherereye muri territoire ya Walikale muri Nokivu, ndetse unagana muri Gatoyi ni majyepfo ya territoire ya Masisi. None ubwo rero gufata kariya gace by'umwihariko byatumye M23 isigasira ibirindiro byayo muri mpande 3 ihuriweho n'udushe tw'ingenzi. Hangaha barangaragariza agace ka Buhimba, Gatoyi ndetse na Kazinga n'ubundi. Ndagira ngo mu byumve neza, FARDC niba yigaruriye aka gace yakambuye M23, ubwo birahita byicurikanye na M23 yari ifite ububasha cyangwa se yari ifite amahirwe yo kuba yagira ubugenzuzi cyane se yarebesha amaso uko byifashe mu birindiro bitandukanye muri mpande 3 ihuriweho n'udushe tw'ingenzi twa Buhimba, Gatoyi ndetse na Kazinga. Ubu rero izo position M23 yarimo niba zitakaje, ubu zirimo igisirikare cya Congo FARDC ndetse na Wazalendo, birumvikana cyane. Ibi bigaha coalition yari herutse mu by'ukuri kwirukanwa mu duce twa Luke ndetse na Kasenyi ubushobozi bwo kwagurira ibikorwa byawo mu zindi groupe amazirimo iya Walowa Yungu, Walowa Uloba ndetse na Walowa zose zo muri territoire ya Walikale. Nimbabwira ngo M23 yatakaje agace k'ingenzi, ntimugire ngo ndi kure y'ukuri. Uyu mutwe wahombye cyane nuko wo utagira icyo bivuga, utaragira icyo bivuga hariko cyangwa se bakaba bafite n'ubundi buryo baza gukoresha kugira ngo bayisubize, ariko iki ni igihombo gikomeye cyane ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Muri Walikale naho havuzwe amakuru yo gutakaza uduce. Bwaragira ngo mbanze ntangire kuri izi nkuru zigaragaza uburyo umutwe wa M23 watesetse cyangwa se utigeze witwara neza ku mirongo y'urugamba hariya muri Nokivu. Walikale ingabo za Congo FARDC ziravuga ko ngo zafasha agace kitwa ngo ni Mukole. Aka gace kari muri territoire ya Walikale ni nyuma y'imirwano na M23, ntabwo ari withdraw mw'abantu mwe. Noneho ngo abarwanyi ba M23 birukanwe ku birindiro byaho bya Mukole, byari biri birindiro bikomeye cyane muri mu gace kitwa ngo ni Balindu, ni muri groupement ya Kisimba, ni muri territoire ya Walikale, ni muri Nokivu. Ibi ngo byabaye nyuma y'imirwano yari ikomeye yabaye kuva ku wa mbere tariki 9 Werurwe no mu gitondo cyo kwa kabiri tariki 10 Werurwe. Ubwo rero hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse n'ingabo za leta ya Congo FARDC n'imitwe twaje intwaro ya Wazalendo bafatanya. Amakuru atangazwa rero n'abayobozi gakondo ndetse n'inzego z'umutekano muri ako gace aravuga ko uruhande rwa leta ngo rwagabye igitero kuri ibyo birindiro byari ngo byigaruriwe na AFC M23 mu minsi ishize, maze ngo rubasha kubyisubiza. Aya makuru kandi akavuga ko abarwanyi ba AFC M23 basubiye inyuma berekeza mu gace ka Ihura kari ku mpaka uhuza territoire za Walikale ndetse na Rucuru. Amakuru akavuga ko muri iyo mirwano abarwanyi ba M23 AFC bagera kuri 3 nibo bapfuye, ndetse ngo hari n'abakomeretse ku mpande zombi. Iyi mirwano kandi yanateye abaturage benshi guhunga. Abaturage
abaturage ba Mukole abenshi bahungiye mu mashyamba kugira ngo barinde cyangwa se birinde imirwano bakiza amagara yabo. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri rero byavuzwe ko hari hacyumvikana urusaku rw'amasasu, ariko byageze mu masaha y'igicamunsi ituze nibwo ryongeye kugaragara muri ako gace ka Mukole nk'uko amakuru atangazwa n'abaturage bivuga. Gusa nubwo benshi mu bahatuye bakiri aho bahungiye ngo kwisubiza Mukole biha ingabo za FARDC na Wazalendo amahirwe menshi yo kugenzura uduce tw'ingenzi dutandukanye turi hafi aho, harimo Ihura. Ubu ngubu ni bafite Mukole Ihura bafite amahirwe 70%, bafite Kalonge ni muri Warikare, bafite Kalembe muri teritwari ya Masisi. Iyi Kalembe na Kalonge ni muri Warikare, Kalembe ni muri teritwari ya Masisi, ariko ni ibice bigiye byegeranye. Biravuga ko M23 rwose ishatse yakura y'amaso kubera ko FARDC yafashe ahamwe mu hantu hadrivinga ahandi, cyangwa se hatuma FARDC igenzura n'ahandi mu buryo bworoshye. Aha hose hakaba hakiri muri ubundi mu maboko y'abarwanyi ba M23, ariko birakira M23 muri position mbi cyane yo kuba yagabwaho ibitero byayigiraho ingaruka igatakaza abasirikare cyangwa se ikazisama yasandaye. Nibyo ngibyo biri kuvugwa muri Nokivu muri teritwari ya Warikare ndetse no muri teritwari ya Masisi, akaba rero n'ubundi ari muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Reka ninyabye ni Rucuru mbabwire uko bigenze, duhita dutemba twerekeza muri Kivu y'Amajyepfo turebera hamwe uko situation imeze. Irucuru havuzwe naho icyitwa isasu, icyitwa imirwano karahabutaka. Inyeshyamba za Wazalendo na FDLR zikomeje gusubiranamo, ariko nyuma yuko nazo ubwazo ziri mu bikorwa by'ubusahuzi buri gukorwa uko bwije nuko bukeye muri teritwari. Abatuye mu mudugudu wa Buramba muri groupe ya Binza sheferi ya Bwisha muri Rucuru hakomeje cyangwa se bakomeje gutaka bivohotera umutekano muke uterwa n'inyeshyamba za Wazalendo na FDLR zikomeje kubahohotera. Nuko ngaha biravuga ko ngo abahohoterwa kenshi bashinjwa gukorana na M23. Amakuru amwe akavuga ko imitwe y'inyeshyamba ibarizwa mu bihuru cyangwa se iba mu bihuru byegereye hano Buramba ariyo ihungabanya umutekano. None inyeshyamba za Wazalendo na FDLR nizo zitungwa gatoki. Hejuru yo gucengera mu baturage mu masaha y'ijoro nk'uko tubikesha Kivu Morning Post, izi nyeshyamba zitwaje intwaro ngo zinatera mu by'ukuri abakoresha umuhanda wa Kiwanja Ishasha nk'ahitwa Katoro hafi ya Katwiguru ndetse n'ahitwa Chabafu, aho ibitero cyangwa se igitero giherutse cyabaye ku cyumweru tariki 8 Werurwe 2026. Umwe mu baturage utifuje ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano w'ubwite akagira ati: "Hani iwacu byabaye akamenyero by'umwihariko gusahura no gushimuta ibikorwa by'abantu bitwaje intwaro, gusahura no gushimuta bikorwa n'abantu bitwaje intwaro ba Wazalendo na FDLR baracyari hafi y'umudugudu." Biravuga ko ibi bikorwa bikorerwa mu bice bigenzurwa na M23 kandi ko bikomeje guteza impungenge mu baturage baho. Ibikorwa by'ubuhinzi byarahagaze mu gice cy'amajyaruguru y'uyu mudugudu, aho abaturage batinya kwicwa uko bwije nuko bukeye. Ni ibice bivuga ko rwose Abazalendo n'aba FDLR bakidegembyamu bagikoramo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ubwo rero abaturage barasaba gutabarwa. Twerekeze muri Sud Kivu naho haravugwa amakuru. Reka duhere ahangaha ni Uvira nyuma yuko bimaze kumenyerwa cyangwa se twabivuzeho cyane ku munsi w'ejo, namwe makuru twiriwe tugarukaho tubabwira ko Uvira abaturage benshi bari barahungiye mu Burundi bahunze imirwano ya M23 na FARDC batangiye kugaruka, bagera ku 22 batahutse bambutse hari akavimvira hari agatumba batashye. Ariko noneho ikigezweho ni biri gutangazwa nk'impuruza muri bino bice bya Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Uvira rero biravugwa neza, abagore b'abanyamurenge by'umwihariko ndetse n'abandi banyekongo muri Uvira bahurije ku butumwa bw'amahoro n'ubumwe, bari kwitangira ubutumwa bugira buti. Ni kinyamakuru Minembwe Capital News cyanditse iyi nkuru bivuga ko tariki 8 Werurwe ni ku munsi mpuzamahanga w'umugore, ikizwi nka International Women's Day. Abagore b'abanyamurenge batuye muri Uvira muri intara Kivu y'Amajyepfo bahuriye mu gikorwa cyihariye cyo kwizihiza uwo munsi, bagaragaza icyifuzo cyabo cyo kubona amahoro arambye, ubumwe n'urukundo hagati y'amoko yose atuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byabaye mu buryo bwo kugaragaza ubufatanye bw'abagore b'amoko atandukanye, aho abagore b'abanyamurenge bafatanyije n'abandi b'abanyekongokazi barimo n'abafurero rwose n'ababembe ndetse n'abandi bakomoka mu yandi moko atandukanye atuye muri kariya karere.
rero ubutumwa bwabo batanze cyane bwibanze ku gushishikariza abaturage bose muri rusange gushyira imbere ubumwe, bakabana mu mahoro ndetse bakubahana no gukemura amakimbirane binyuze mu nzira z'amahoro, akaba ari byo byakorwa hakirindwa amacakubiri. Abitabiriye iki gikorwa rero bari bagaragaje ko nubwo akarere kabo kakomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke, abagore bafite uruhare rukomeye mu guharanira amahoro n'ubwigenge mu miryango no mu baturage muri rusange. Banagaragaje ko ubumwe bw'amoko atandukanye ari ingenzi mu kubaka ejo hazaza heza ku bana babo ndetse no ku baturage bose batuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagiye bagaragaza ibyifuzo bati turifuza kubaho neza dutekanye, turifuza kubaho nta bibazo, nta guhangayika, turifuza kubaho tutagabwaho ibitero, turifuza kubaho mu buryo bwiza nk'uko umunyekongo wese abikwiye. Hanyuma ubwo reka turebera hamwe ikindi kiri kuvugwa. Noneho reka twibande cyane ku busabe bwa EAC bwo tutari twinjira mu bya FDLR n'u Rwanda bikomeje kuba gatereranzamba kanyina wa nzamba. Umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC nawo wasabye impande ziri mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutanga agahenge nyuma y'igihe kirekire hatumvikana ijwi ryawo. Ni icyifuzo cya EAC cyatangajwe nyuma y'inama ya 25 y'abakuru b'ibihugu by'uwo muryango yabereye Arusha muri Tanzania kuwa 6 tariki 7 Werurwe. Kuri ubu rero imirwanire cyakomeje mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Inyeshyamba zishinja kugaba ibitero bice bitandukanye bituwe n'abaturage benshi ndetse no kurenga ku gahenge. Kuwa mbere tariki 9 Werurwe M23 biciye muri Lawrence Kanyuka uyivugira yashinje ingabo za leta kugaba ibitero bya drone muri centre ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero itangazo ry'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC rivuga ko iriya nama ngo yahamagariye impande zose ziri mu makimbirane yo burasirazuba bwa Kongo guhagarika imirwano no kubahiriza agahenge ako kanya, irashimangira ko ishyigikiye ko amakimbirane yabo yakemurwa mu nzira y'amahoro. Itangazo ry'inama ya EAC kandi rivuga ko abakuru b'ibihugu bakiriye raporo yerekana aho ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cyari cyafashwe mbere rigeze kijyanye n'ibiganiro bya Nairobi biyobowe na EAC. Ni ibiganiro byitwa ko bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero amakuru mu by'ukuri aravuga ko abakuru b'ibihugu banashimiye intambwe zimaze guterwa mu kugarura amahoro n'umutekano muri ako gace. Ni mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba mubi cyane bitewe n'imirwano ikomeje kubica bigacika hagati y'impande zihanganye. Imirwano ikomeje kugira ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage ndetse no kurushaho kongera ibibazo by'ubutabazi bwihuse. Ni Kinshasa ku ruhande rwayo yakunze gushimangira ko ingabo zayo zikomeje kwitwara neza imbere y'icyo bwita imyitwarire y'intambara mu by'ukuri y'ihuriro AFC M23. Ni imyitwarire Kinshasa ivuga ko igaragarira mu gusahura umutungo kamere w'agaciro kanini mu bice inyeshyamba zigenzura ndetse no kutubahiriza kenshi agahenge binyuze mu bitero bisubirwamo kenshi. Ku rundi ruhande umutwe wa M23 wo ugaragaza ko hakiri ikibazo gikomeye cyo kutavuga rumwe hagati y'impande zombi, nubwo zose zivuga ko ziri mu biganiro bigamije amahoro birimo ibya Doha ndetse n'ibiyobowe na biyobowe na leta ya Qatar birumvikana. Hanyuma ubwo ngubwo nivyo ngibyo. Tugaruke. Perezida Kagame yerekeje i Paris mu Bufaransa ku munsi w'ejo rwose mu masaha ya gicamunsi yari yagezeyo kuri uyu wa kabiri nyine. Yanaganire na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Utese ubwo baganira iki kandi Macron afasha igihugu cya Kongo muri intambara? Murabizi ko Abafaransa bohereje ingabo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi neza ko mu by'ukuri ni kimwe mu byagiye bigarukwaho. Hanyuma abakuru b'ibihugu byombi rero bahuriye Paris mu Bufaransa habereye inama ya kabiri mpuzamahanga yiga ku ngufu za nucléaire. Perezida w'u Rwanda rero abinyujije Perezidansi y'u Rwanda ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X yavuze ko ba perezida bombi, Perezida Tshisekedi ndetse na Macron baganiriye ku mubano ukomeye kandi utanga umusaruro uri hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa.
hanyuma yunzemo ko abakuru b'ibihugu byombi banaganire ku mutekano wo mu karere, harimo n'ibikenewe kugira ngo imbaraga zikomeye zikemure impamvu muzi z'umutekano muke. U Rwanda n'Ubufaransa bikaba bisanzwe bifitanye imibanire myiza mu nzego zitandukanye. Muri 2024 Ubufaransa bwasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu iterambere n'u Rwanda, aho buzatanga miliyoni 400 z'amayero azafasha mu guteza imbere ibikorwa by'uburezi, ubuvuzi ndetse no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere mu gihe cy'imyaka 5. Muri uwo mwaka kandi shyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda n'iry'Ubufaransa ryasinyanye amasezerano y'ubufatanye ku 29 Gicurasi agamije guteza imbere uyu mukino mu bihugu byombi. Muri 2023 leta y'Ubufaransa binyuze mu kigega cyayo gishinzwe Ubufaransa Agence Française de Développement ni AFD, rero yasinye na guverinoma y'u Rwanda amasezerano y'inguzanyo ya miliyoni 75 z'amayero azifashishwa havugururwa ibitaro bya Ruhengeri. Hasinywe kandi amasezerano ya miliyoni 16 z'amayero azifashishwa mu guteza imbere ibikorwa remezo mu turere two mu cyaro. Umubano w'ibihugu byombi rero warushijeho kujya ku murongo mwiza nyuma y'uruzinduko rw'amateka Perezida Macron yagiriye mu Rwanda muri Gicurasi 2021. Muri Kamena 2024 Perezida Kagame yakiriwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa mu biro bye. Mu kwakira k'uwo mwaka kandi Perezida Kagame na Madame Jeannette Kagame bitabiriye inama ya 19 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bikoresha ururimi rw'Igifaransa byibumbiye mu muryango OIF. Iby'umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa byo ni byinshi, ibishimangira ko ibihugu byombi bibanye neza ni byinshi. Hanyuma ariko mu Bufaransa nabuze mbona urukiko rutera utwatsi ubusabe bwa Sarkozy ku bihano yahawe. Ngira ngo murabizi ko hari icyemezo cyafashwe. Ubundi Sarkozy amaze iminsi ahanganye cyangwa se yitaba ubushinjacyaha uko bwije nuko bukeye. Ubufaransa rero urukiko mu Bufaransa ku wa mbere tariki 9 Werurwe rwemeje ko wahoze ari Perezida Nicolas Sarkozy agomba kurangiza igihano yahawe nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gukoresha amafaranga atanyuze mu mucyo mu gihe cyo kwiyamamaza, nk'uko amakuru aturuka mu begereye iyo dosiye avuga, nyuma y'uko umwunganizi we agerageje guhuza ibihano ku byaha bibiri bitandukanye yahamijwe. Ubwo rero ni icyemezo gishobora gusaba uwahoze ari Perezida wakoze manda imwe kuva 2007 kugeza 2012 kandi akaba yarahuye n'ibibazo byinshi by'amategeko kuva avuye ku butegetsi kongera kwambara igikomo cya electronique kigaragaza aho aherereye hose. Icyemezo cyavuzweho bwa mbere n'ikinyamakuru Le Figaro umwaka ushize. Sarkozy rero yabaye Perezida w'Ubufaransa, mu by'ukuri yabaye uwahoze ari Perezida w'Ubufaransa wa mbere woherejwe muri gereza, akora iminsi 20 mu rubanza rujyanye n'inkunga yahawe na Libya mu gihe cyo kwiyamamaza kwe muri 2007. Sarkozy we rero yatanze ubujurire. Hanyuma ibyo ngibyo rero nibyo twavuga ku makuru ari kuvugwa cyane mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubwo duteye ibuye rimwe twishimye n'ebyiri kubera ko hari Perezida Kagame wari witabiriye inama y'ibihugu yiga mu by'ukuri ku ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire. Hanyuma reka tugaruke noneho turebera hamwe uko ibintu byifashe cyangwa se n'andi makuru ku bijyanye n'impungenge, impuruza ndetse n'ubusabe bwa buri ruhande ku kijyanye n'umutwe wa FDLR udugizwe ahanini n'abasize bakuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi, umutwe ubanye na guverinoma Kinshasa ndetse uhabwa byose n'iyi guverinoma, umutwe wirengagizwa nkana kariyo ntandaro y'ikibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, kariyo ntandaro cyangwa se impamvu ituma u Rwanda uko bwije n'uko bukeye rukaza ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka. Ni ingamba z'ubwirinzi rero zagiye zishyirwa bivuga ko u Rwanda ruzazikuraho, ariko habanje kubaho gusenya umutwe wa FDLR n'ubundi uri hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Izi ngamba z'ubwirinzi rero byaranatunguranye cyane ejo nubwo Amerika yagiraga gutya igafatira u Rwanda ibihano, rufatira ibihano. Hari abayobozi bafatiwe ibihano urwego, hari abayobozi abajenerali ba RDF bagiye bafatirwa ibihano bagera kuri 4 barimo na General Mubaraka Muganga, barimo General Rukika Rusisi ndetse n'abandi batandukanye. Ariko noneho byaje kurangira Amerika nta kivuze ku bijyanye na FDLR. Ahangaha ku ruhande rw'u Rwanda ubwo birumvikana ibihano byahawe abasirikare b'u Rwanda
n'igisirikare cy'u Rwanda RDF ngo byari impamvu yuko ngo u Rwanda rutigeze rushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje mu biganiro bya Washington DC ndetse n'ibyo rwasinyiye bijyanye no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Nyamara FDLR na guverinoma Kinshasa ntibigeze bivugwaho ngo habazwe Kinshasa impamvu itarasenya uwo mutwe kandi nayo yarabisinyiye. Ahubwo noneho hakomeje kugaragara ibya FDLR ndetse na guverinoma Kinshasa uko bwije nuko bukeye. Ese wigeze umenya ko umuhungu wa Habyarimana ari uri ku isonga noneho mu mikoranire na Tshisekedi ngo bagiye gukora buri kimwe kugira ngo FDLR umutwe ukomeye uzatera u Rwanda ugakoraho ubutegetsi buriho, ndetse ngo uyu muhungu wa Habyarimana ashobora kuza kuba ari nawe uba umuyobozi wa FDLR. N'abakayumva Nyamwasa hafi aho bararekereje baravuga bati turahari kandi tuzakora buri kimwe kugira ngo duhungabanye umutekano w'u Rwanda. Nduhungire rero ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ejo yabwiye umuhungu wa Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda yitwa Jean-Luc Habyarimana ko u Rwanda rudakerensa umubano we na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Yabigarutseho ubwo yasubizaga mu by'ukuri uyu muhungu nyuma y'ubutumwa Jean-Luc Habyarimana yari yatambukije ku mbuga nkoranyambaga. Uyu muhungu wa Habyarimana yari yifashishije X yose Twitter agaragaza u Rwanda nk'urushaka guhunga inshingano zarwo nyuma y'uko Amerika ifatiye ibihano bamwe mu basirikare bakuru ba RDF ibashinja gufasha M23 ihanganye na guverinoma ya Kinshasa. Kuri we ngo rushaka kwitwaza ingendo ze zihariye yagiye agirira muri Kongo nk'uburyo bwo gushimangira umubano wa Kongo ndetse n'umutwe wa FDLR ngo kandi ntaho bihuriye. Jean-Luc Habyarimana asanga ngo izo ngendo rero yagiriye muri Kongo ntaho zihuriye n'ubufatanye bwe na FDLR, ahubwo Kongo ari ingendo ze bwite yagiye agirira muri icyo gihugu cyahaye intebe FDLR igizwe n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi. Minisitiri Nduhungire rero yaje ntiyaripfana asubiza uyu Jean-Luc Habyarimana. Ahise asubiza uyu muhungu wa Habyarimana washatse kwigurutsa umubano we na FDLR ndetse n'ingendo ze Kinshasa azigaragaza nk'izidafite aho zihuriye nawo. Ati ndibanda cyane ku buryo wagaragaje ko ingendo zawe rwose zihoraho i Kinshasa zari ingendo zihariye ziri privé. Igisubizo cyanjye ni iki? Ati igisubizo cyanjye ni iki? Iki ni igitutsi ku byo tuzi, waba uvuga abantu basanzwe cyangwa ibigo. Yongeyeho ati ibikorwa byawe by'urugomo guhera muri 1994 byakomeje kugenda byisubiramo, aho kuba mu buhungiro wishimye, aho gushaka akazi mu Bufaransa wahisemo kwinjira muri arena, ubwo ni mu kibuga ukorana na FDLR igizwe n'abajenosideri ndetse na Perezida Tshisekedi mu gutegura ibikorwa bigamije kugirira nabi igihugu cyawe. Nduhungirehe yamweretse ko mu byo yakora byose u Rwanda rufata umubano we na Tshisekedi na FDLR nk'ikintu gikomeye. Atariko ntugifite impungenge, ibyo rwose ibyo bikorwa tubifata nk'ibintu bikomeye. Nduhungirehe kandi yongeye kwibutsa ibikorwa bibi byaranze ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana Juvenal biri mu rufu rwaho ari Perezida wa Repubulika ya mbere Gregoire Kayibanda, Felicura witwa Felicura Nyiramutarambirwa, Silvio Sindambiwe, abatutsi bishwe muri Murambi, Kibirira, Bugesera, Mukingo mu mwaka w'1990, na Agathe Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe n'abandi. Yibukije umuhungu wa Habyarimana kandi ko tariki 22 Kamena mu mwaka w'1994 mu rukiko rwa gisirikare mu Bubiligi abakobwa babiri bamureze gukangisha kurasa umurambo wa Agathe Uwiringiyimana yifashishije imbunda ya Vector R4 yakundaga kwitwaza. Perezida Paul Kagame rero ku itariki 6 Werurwe nawe yavuze ku bucuti bukomeye buri hagati y'umuryango wa Habyarimana n'umutwe wa FDLR wiyemeje guhuza umugambi nayo, ndetse kuri ubu rwose akaba akomeje gusura Kongo mu gushimangira ubucuti bwe na FDLR. Ati umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda wagejeje iki gihugu muri jenoside n'abandi bafatanyije bakomeje gusura Kinshasa mu rwego rwo kwagura imikoranire yabo na FDLR kandi bagahabwa ikaze. Kugeza ubu muri Kongo habarurwa abarwanyi ba FDLR bari hagati y'7,000 n'ibihumbi 10. U Rwanda rero rwerekana ko uretse abarwanyi bawo cyangwa se b'uwo mutwe unubakiye ku ngengabitekerezo ya jenoside ari nayo ukomeje gukwirakwiza mu yindi mitwe n'ingabo za leta ya Kongo bikorana. Mu mpera za 2025 bamenyekanye cyane cyangwa se byamenyekanye ko Perezida Tshisekedi Chilombo wa Kongo ndetse n'umuryango wa Juvenal Habyarimana uba mu Bufaransa
batangiye kunoza umugambi wabo wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda babinyujije mu mutwe w'iterabwoba FDLR. Amakuru rero yizewe yavugaga ko Tshisekedi n'umuryango wa Habyarimana bateganya guha FDLR ibikoresho bihagije byayifasha kubona abarwanyi bashya kandi ihabwe ngo n'ubuyobozi bushya, aho umuhungu wa Habyarimana Jean-Luc Habyarimana azaba ari we muyobozi mukuru w'uyu mutwe. Umuntu wa hafi y'ibiro bya perezida wa Congo yahishuye ko ubutegetsi bw'iki gihugu buri gukorana na Jean-Luc Habyarimana. Abanyamuryango b'ihuriro RNC riyoborwa na Kayumba Nyamwasa n'iyiyita guverinoma y'u Rwanda iri mu buhungiro iyoborwa na Thomas Nahimana wabaye padiri. Byagaragajwe ko Tshisekedi yateganyaga inama yo ku rwego rwo hejuru i Kinshasa mu ntangiriro za 2026. Yagombaga guhuza abantu bo mu mitwe y'iterabwoba bita abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bareme ihuriro rifite igisirikare gikomeye gishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda kikaba cyanakuraho ubutegetsi bwarwo. Ku ya 4 Gashyantare Tshisekedi yari muri Amerika mu gushyira imbaraga mu bukangurambaga busaba abagize inteko ishinga amategeko b'Abanyamerika gusunikira ubutegetsi bw'icyo gihugu gufatira ibihano u Rwanda kubera uruhare arushinja mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bisa naho rero urugendo rwe rutamuhiriye kuko yeretswe ko kugira ngo haboneke amahoro arambye leta ya Kongo mu by'ukuri igomba gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington abiteganya ndetse na Wazalendo. U Rwanda rwagaragaje kenshi ko rudashobora gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe umutwe wa FDLR habwa intebe n'ubutegetsi bwa Kongo kandi ari ikibazo ku mutekano warwo n'akarere k'ibyaga bigari. Ahangaha muri iyi nkuru twakomoje ku bijyanye na Kayumba Nyamwasa ndetse n'uburyo nawe ari mu mugambi n'uyu Jean-Luc Habyarimana ndetse na guverinoma ya Kinshasa. Hamaze iminsi havugwa ko Tshisekedi yaba ari mu myiteguro yo kwakira Jean-Luc Habyarimana. Tumaze iminsi tubigarukaho tubibabwiraho cyangwa se ubwo tumaze iminsi babwira ko Tshisekedi ari mu myiteguro yo kwakira abarimo Kayumba Nyamwasa i Kinshasa. Ni amakuru rwose ari confirmed. Iby'uyu mugambi ngira ngo byatangajwe bwa mbere niba nibuka neza ni umunyamakuru Pero Luwala uyazwiho cyane gutangaza amakuru y'ibanga y'imbere ku butegetsi bw'i Kinshasa. Uyu mugabo usanzwe aba mu gihugu cy'Ububiligi yari yavuze ko usibye Nyamwasa washinze umutwe wa Rwanda National Congress cyangwa se RNC, abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Tshisekedi ateganya kwakira barimo witwa ngo ni Theogene Rudasingwa, uyu wigeze kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka FPR Inkotanyi, barimo David Himbara uzwiho gusebya ubutegetsi bw'u Rwanda na Gerard Gahima wigeze kuba umushinjacyaha wa Repubulika. Nibizwe rero ikizaba kijyanye aba bagabo i Kinshasa, gusa bitekerezwa ko n'ubundi ruzinduko rwabo ruri mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda Tshisekedi amaranye imyaka n'imyaka. Nyamwasa rero na bagenzi be bategerejwe Kinshasa mu gihe mu bihe byashize no muri Tshisekedi yagiye ahakirira abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda basanzwe baba mu buhungiro. Ubwo barimo Eugene Gasana wigeze kuba ambasaderi w'u Rwanda i New York mu muryango w'abibumbye, nago Jean-Luc Habyarimana nawe twamugaruka kuko tumaze iminsi tubivugaho 5-5 n'umuhungu wa Juvenal Habyarimana wa Perezida Juvenal Habyarimana. Rero mu Gushyingo 2025 Perezida Paul Kagame yaganiraga n'abanyamakuru munabyibuka, yemeza ko mugenzi we Tshisekedi wa Kongo yamaze igihe akorana n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda barimo Jean-Luc Habyarimana mu kubaka umutwe wa FDLR kugira ngo uhungabanye umutekano w'u Rwanda. Ni ibintu rero bimaze iminsi binagarutsweho ejo buri tariki 6 ubwo Perezida Kagame yaganiraga n'abahagarariye ibihugu byabo na za guverinoma mu Rwanda, yaje kubikomozaho nk'uko twabivuzeho. Ni umutekano w'u Rwanda bashaka guhungabanya, ariko u Rwanda urwego rufataho umutekano warwo ni urwego rukomeye cyane. Byageze no rwose iri jambo ngira ngo Tshisekedi niba ryumva aryandika ahantu. Umugabo w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, tutitaye ku kuba amaze iminsi yarafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje ko ingabo z'u Rwanda zakora byose birimo no gutanga ubuzima bwazo kugira ngo umunyarwanda abeho neza kandi atekanye. Ati twakwemera abasirikare 1000 bakagwa ku rugamba bitangira umunyarwanda umwe. Ni General Mubaraka Muganga wabitangaje. Ubutumwa yabutangiye mu murenge wa Ngarama w'akarere ka Gatsibo ku itariki 9 Werurwe
ubwo inzego z'umutekano zatangiraga ibikorwa bihuriweho byo guteza imbere imibereho y'abaturage bizamara amezi 3. General Mubaraka Muganga yaresobanuye ko ibikorwa byose by'ingabo z'u Rwanda bigamije kurengera umunyarwanda kuko zakwemera zigatanga ubuzima kugira ngo umuturage abeho atekanye. Niyo mpamvu rero u Rwanda rukoze ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka, niyo mpamvu amaronda akorwa, niyo mpamvu umutekano urindwa hasi hejuru kugira ngo umunyarwanda adahungabanywa n'umwanzi. Uko rero byakagombye nicyo u Rwanda rukora kugira ngo umunyarwanda abeho atekanye cyangwa se yishimiye kuba mu gihugu cye. Hanyuma reka duhite turebera hamwe amakuru ari kuvugwa hanze ya Afurika. Duhite turebera hamwe amakuru ari kuvugwa hanze ya Afurika. Ubwo ariko reka mbanze mbabwire ko mu Minembwe umutekano wakomeje kuzamba no kuba muke cyane bitewe n'ibibazo by'ibitero bya drone bishinjwa ingabo za Congo FARDC. Abaturage bahitanywe n'ibitero ndetse ni benshi, hangiritse n'ibindi bikorwa remezo. Ubu ngubu iradiyo yabavuganiraga nayo yasenywe nk'uko amakuru abivuga. Abaturage barabyishimangira bavuga bati ibyacu byadushoboye. Mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 9 nibwo hatangiye ibitero, kuwa kabiri nabwo byarakomeje. Ibitero cyane biri kwibanda mu duce tw'ingenzi twahariya mu Minembwe ndetse no muri centre Minembwe. Abaturage bakavuga ko rwose bari kumva urusaku rw'intwaro nini ndetse n'into n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone zikomeje kubarasaho ibisasu bitarobanura. Hanyuma bakavuga ko ibyo bisasu biri kugwa cyane muri centre ya Minembwe, aho bivuga ko hari hahungiye abaturage benshi baturutse mu mihana itandukanye ya Karingi, Bidegu, Mikenke ndetse n'indi kunze kuberamo imirwano. Bivuga ko rwose bamwe muri abo baturage bahise bahasiga ubuzima mu gihe abandi bakomeretse, nubwo umubare nyakuri w'abahitanywe n'ibyo bisasu utaramenyekana kugeza na magingo aya. Ibyo bitero rero kandi byangije radio Tungane, radio y'abaturage ikorera muri centre ya Minembwe, yari imaze igihe ifasha abaturage kubona amakuru no gutanga ubutumwa buhuza abaturage muri ako gace. Umwe mu baturage watanze amakuru avuga ko rwose aho ibisasu byaguye ngo na ahantu hari hahungiye abaturage benshi bavuye mu bindi bice byugarijwe n'imirwano, na gace gatuwe cyane kandi ngo kari hafi ibikorwa by'ingenzi by'ubuzima n'uburezi. Minembwe ahangaha ni centre cyangwa se na gace gafite ibikorwa byinshi by'ingenzi birimo amashuri abanza n'ayisumbuye, kaminuza n'ibitaro bikuru bya Minembwe ndetse n'ibikorwa by'amadini bitandukanye ibikorwa by'amadini n'abihaye Imana bitanga ubuvuzi n'ubufasha ku baturage. Impungenge rero ni zose kubera ko ibitero biraswa aviglaroma cyangwa se buhumye ngo biraza bikagira ingaruka n'ubundi ku baturage uko bwije no kubukeye, bigasenya ibikorwa remezo. Baravuga bati rero ni vuba aha rwose tugasigara ntaho gusengera, tugasigara ntaho turema isoko, tugasigara ntaho twigira cyangwa se abana boherezwa ku ishuri, tugasigara turi heru kubera ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bya Kinshasa biri kuza byangiza byinshi. Hanyuma Uvira nahoze mbona rwose ibyaho ihuriro biravugwa neza ko abaturage bari gutaha ku bwinshi bava mu Burundi, abari barahunze imirwano. Umwe mu mijyi ifite uruhare rukomeye muri Kivu y'Amajyepfo, umujyi wa Uvira. Kuba ngo hari abarwanyi umutwe wa FDLR ntibifatwa nk'impanuka cyangwa se ibintu by'igihe gito, ahubwo nk'uko bigaragazwa n'isesengura ryimbitse kubera mu karere. Iri huriro rihagarariye umusaruro w'ingamba zateguwe mu gihe kirenga imyaka 30 zigamije kuvugurura no kongera imbaraga ku mitwe yitwa y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'u Rwanda bari mu buhungiro. Raporo zitandukanye zashyizwe ahagaragara n'imiryango mpuzamahanga irimo nk'uwitwa ngo ni Consortium International pour la droit humain au Congo, zigaragaza ko izi ngamba zidashingiye ku bantu ku giti cyabo cyangwa ku mpinduka z'amazina y'imitwe, nubwo abayobozi bashobora gusimburana cyangwa imitwe igahindura imiterere, ideology n'intego z'uyu mutwe bikomeje kuguma uko byahoze, bigaragaza ko ari gahunda y'igihe kirekire ifite intego zisobanutse. Hanyuma rero kandi abasesenguzi benshi bagaragaza ko Uvira atari umujyi usanzwe mu by'umutekano w'akarere. Uyu mujyi uherereye ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, ni hafi ikiyaga cya Tanganyika, ukaba ufatwa nk'ahantu hafite akamaro mu migendekere y'ibikorwa bya gisirikare, ubucuruzi ndetse n'itumanaho hagati y'ibihugu byo mu karere.
kubera iyi mpamvu rero kuba hari ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR muri aka gace byongera uburemere ku bibazo by'umutekano mu karere kose k'ibiyaga bigari. Abasesenguzi rero bagahuriza kuri ingingo bavuga ko ibikorwa by'uyu mutwe bitagarukira mu rwego rw'akarere gato gusa, ahubwo ko bishobora kugira ingaruka ku mibanire ya politiki n'umutekano hagati y'ibihugu byinshi byo muri aka karere. Kimwe mu bintu byibandwaho mu isesengura ry'imikorere ya FDLR ni ideology cyangwa se ngengabitekerezo yayo idahinduka. Uyu mutwe kandi ukafatwa nk'ukomoka ku mitwe yashinzwe nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ishingwa na bamwe mu bakoze iyo jenoside. Abasesenguzi bavuga ko uyu mutwe wagiye uhindura uburyo n'imiterere, ariko kandi ugakomeza kugumana intego zawo za politiki n'iza gisirikare. Bivuga ko intego nyamakuru ari ugukomeza ibikorwa bigamije gutuma ugaragara nk'imbaraga za politiki n'iza gisirikare zishobora kugira ijambo ku bibazo by'u Rwanda ndetse no mu karere. Muri uru rwego cyangwa se ibikorwa byo guhuza imitwe itandukanye yitwa iy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, abasesenguzi bavuga ko uyu mutwe wagiye uhindura uburyo n'imiterere, ariko ugakomeza kugumana intego zawo za politiki n'iza gisirikare. Bivuga ko intego nyamakuru ari ugukomeza ibikorwa bigamije gutuma ugaragara nk'imbaraga za politiki n'iza gisirikare zishobora kugira ijambo ku bibazo by'u Rwanda no mu karere. Muri uru rwego rero ibikorwa byo guhuza imitwe itandukanye yitwa iy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu mahanga bifatwa nk'igikorwa cyateguwe neza kigamije kubaka ihuriro rihamye rifite ubushobozi bwo gukomeza ibikorwa byaryo mu gihe kirekire. Rero ibyegeranyo by'abashakashatsi ku mutekano w'akarere bigaragaza ko ibikorwa by'uyu mutwe bitagarukira ku rwego rwa gisirikare gusa. Bivuga ko hari n'imiyoboro yagiye yubakwa mu nzego zitandukanye zirimo politiki, ubuvugizi ndetse no mu miryango itari ya leta. Hanyuma rero hari abavuga ko bamwe mu banyepolitiki mu karere cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Burundi bashinjwa kugirana imikoranire n'uyu mutwe mu buryo butaziguye cyangwa buziguye. Ibi bikajyana n'ibirego by'uko hari n'abandi batanyabikorwa mpuzamahanga bagira uruhare mu buryo butagaragara neza mu bikorwa bituma uyu mutwe ukomeza kubaho kandi ugahora ari umutwe ukomeye uteje impungenge. Yes, hanyuma hanze ya Afurika Iran iraburira ko Trump rwose ngo bishobora kuza kumwivugana, kubera ko ngo niba yarishe Ayatollah Ali Khamenei ntago byagarukiraho nabo ngo bazi kurasa, barashaka kwisubiza cyangwa se kubabaza uyu President Trump, kubera ko ngakebo kajya wamugarura. Umwe mu bayobozi bakuru mu by'umutekano muri Iran yaburiye President Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko agomba kwitonda kugira ngo atazisanga nawe yishwe. Yitwa Ali Larijani, usanzwe ari umuyobozi w'inama nkuru y'umutekano muri Iran. Avuga ko abaturage be badatinya ibyo yise iterabwoba ryo ku mpapuro rya Trump. Avuga ko Iran yigeze guhangana n'abanzi bakomeye kurusha Trump kandi ikabatsinda. Uyu mugabo asubiza Trump yerutse kuburira Iran ko ishobora guhura n'urupfu, umuriro n'uburakari bukomeye mu gihe yakomeza gufunga inzira inyuramo petrol ya Hormuz. Agira ati abaturage ba Iran ntibatinya iterabwoba ryawe risa n'iryo mu mpapuro, witonda utazisanga ari wowe wishwe. Iran yaburiye Trump mu gihe umwuka mubi hagati ya Washington na Tehran ukomeje gukara nyuma y'ibitero Amerika na Israel baherutse kugaba kuri Iran. Ni ibitero byahitanye abenshi mu bayobozi ba kiriya gihugu barangajwe imbere na Ayatollah Ali Khamenei wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wacyo. Abasesenguzi rero bahuriza ku kuba amagambo ya Ali Larijani anagaragaza uburyo umwuka ukomeje kuba mubi hagati ya Washington na Tehran, ibintu bishobora gutuma intambara hagati y'ibihugu byombi imara igihe kirekire. Hanyuma Israel yahize kwivugana umuyobozi mushya wa Iran. Igisirikare cya Israel ni IDF, ni Israel Defense Force, cyatangaje ko cyiteguye kwica uwasimbuye uwari umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei uherutse kwicwa n'igisirikare cya Israel ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Ayatollah Ali Khamenei ndetse n'abandi bayobozi bahoze bayobora Iran biciye mu bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byagabye ku gihugu tariki 28 Gashyantare. Noneho nyuma y'icyumweru reka wenda nimba ariko mbivuga, ibyo bitero bibayeho
ku munsi wo kuwa mbere nibwo inama y'inararibonye muri Iran yatangaje ko Mojtaba Khamenei yatorewe gusimbura se agirwa umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Mbere y'uko icyo cyemezo gitangazwa, ubuyobozi bw'igisirikare cya Israel bwatangaje ko rwose nawe buza kumwica, bwatangaje ko rwose nawe ngo buza kumuhitana. Ndagira ngo mubyumve neza, bwatangaje ko kuri ubu ko uri buze gutorerwa kuyobora iki gihugu nawe azahita yicwa. Ati Israeli izakomeza guhiga umuntu wese uzagirwa umuyobozi w'ikirenga wa Iran ndetse n'uzagira uruhare mu kumuhitamo. Ku tariki 28 ingabo za Amerika na Israeli ziri mu ntambara na Iran kuva icyo gihe n'amaginga ya baracyarasana. Iran iri kurasa muri Israeli ndetse no mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati birimo ibirindiro by'ingabo za leta nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Israeli Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Arabia Saudite, Qatar, Bahrain, Kuwait, Syria ndetse na Iraq. Mw'abantu mwe ibintu ntago byoroshye. Iran irashaka nawe mu by'ukuri nababwiye ko Iran ishaka nayo kwivugana y'uyu President Trump, ariko Israel irigamba ko ishobora kuza kwica n'uyu muhungu wa Ayatollah Ali Khamenei. Yes, reka mbashimire cyane, ariko mbanze mubwire ko mu gihugu cya Sudani, ubwo ni muri Afurika tugarutse gato, ahangaha havuzwe ibitero bikomeye bya drone byagabwe ku masoko abiri yo mu gace ko mu burengerazuba bwa leta ya Kordofan, byahitanye abantu 33. France 24 yanditse ko intambara hagati y'ingabo za leta ndetse n'abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Force yakaze cyane mu gace ka Kordofan gakungahaye ku mabuye y'agaciro. Ibitero byagabwe rero ku masoko ya Abu Dhabi ndetse na Wada Banda. Rero umuganga mu bitaro bya Abu Zabad Bik Bike mu gitanga service muri aka gace yavuze ko hari abantu 59 bakomerekeye muri iki gitero, avuga ko 30 muri bo bagihaga ubuvuzi. Umuturage witwa Hamad Abdullah, uyu nguyu rero avuga ko yagize uruhare mu gushyingura abantu 20 nyuma y'ibitero bya drone za leta byagabwe mu mujyi wa Abu Dhabi. Yes, umwe mu bagize igisirikare yahakanye ibi birego, avuga ko leta itarasa ku baturage. Intambara ikaba imaze hafi imyaka 3 ihanganishije ingabo za leta n'iza RSF, yahitanye benshi ndetse abarenga miliyoni 11 bava mu byabo. Loni hamya ko rero iyi ntambara ariyo yavanye abantu benshi mu byabo kandi igateza inzara mu baturage. Ngayo nguko rero, reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 11 Werurwe 2026. Amakuru n'ibiganiro hano kuri News Lab TV nakagaruka.